سلام تخطاتلتي نايف channel كما يكنيكم كما تخونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتايو ذا فيديو زيا نمبزحتو أبز معرابا عالم تسديد نزلو بفلاي دما وليدو زعب زلو عقم سبات نزبصح من سيات أبز دقي توليدوم زعبي ويدما بناش تخلو أبز معرابا عالم زعبي زلو من سيات أتحساس باناتهم أفستفل علي درجانا هيوت كن رينا مغنياتو بزح جزية نحنا طما بيرترا توليدنا زعبنا نحنا نحسبون نحنا نريون نحنا نخدون نحنا ندليون مستنساتهم زعبيلون زدليون زخدوا من قدي زي قادر كون غليو زيادة ما ابن حد حدهم كزاربو خلو كابستفل عليه ديسكاشنز زمت أغويو جاجمنت وي فردز بهال يلن كنسمع مينا كنمهارينا كابو كم ولادي تزبالت نجر دك خانتاي دليلو فليتكا مستناتهم دليتات تفلاي من سيات غوينهم مستناتهم دليتات بالأم من قد كتر مخاليو so تزلع على الزريوت أقام دما كن ريينا حجي let's go straight one by one up the conversation سناتهم كن رينا مجمريا بزيا really نعايز قرامتني كن جمرينا دحريو حانتا زيا قداسي فيديو أدينا قداسي فيديو تاتي قبر لايك قبروا follow قبرنا أتكم ريتا دما قدف نابلكو let's start with this one kind. Why don't you date your own kind? It's the way I was raised because, especially around this community, I think of all my Habesha brothers as, you know, Brothers, nothing your else brothers, but- your Nothing brothers. else but my brother. So you date white guys? Hell no. What do you do then? Hell no. Who do you date? I date black men, but What I'm kind not of gonna. black man? so تحتون تانيرا سلمنتاي نعخن زمسلا ويكا كابتنات كن بحلن كابنات كن حبرة سبن ديت زيت قبر ويكا زي تفكرا وي زي تمرعوا زام فتحوا تينيرو ساتن تنوالد حبشاين ارتراين دي اثيوبيان برقص امنا شور جن بحفشان تايبلا ارتراين مثلا ابقى conversation سي تاعسام سيل but anyway doesn't matter انت تايبلا الله اتهم نحنا نفلطم حبشا أحواتنا سلو زخونو مساتهم زخونة فقري يخون حدار كنقبر أين خيلنينا كم دما عند كابتن سعادون ديت كقبر كمرعون من مسعادو حدار ويفقرون أي فتوني اتهم كوزدليو سألمتي ويكاب سألمت كوين من هلا سألمتينا أفريقيان كالوت إنا يزدلي تبلا لا تحنتي تحجي زارب سنهات تنكالوت كنت هيبلا غنرينا عجي this is very very important معناته نحنا كم حبرة سب أبز دقزو لتوليد زلو بحلون كبرتاتون هايمانوتن كأصل دار غوينو كواسب كغلالو if that doesn't work community كساكني ساقم كلو خمس غل مردايد اللي so نسمع اليوم Melanated man. Melody, what kind of But I'm melody? not gonna go for He my could be own kind. I'm not gonna go Nigerian, like- Congolese. Scammy. Ra-da-da-da. No. Yo. I can't say I've never dated or talked to Habesha because I did. Personally, I just don't choose to talk to Habesha men because they're not my cup of tea anymore, and I just don't find them attractive. Why? I mean, maybe in the long run. so زيا خانتاي تبلالا مس حبشا زخون ركب جيراي فلتنا يبلني بحفشاجن حبشا أودات أيفتوني أنا زمرتهم عينت أودات يكونون كم دما attractive ويكا سحابنا زلون كينون أي سمع عننيو تبلالا مالتي I'll find one and he'll be attractive, but just not in Canada or Waterloo because we can all be cousins or connected one way or another. That's So what I'm saying. I'm gonna pass. How come? so انتي تبلتنيها بحفشا تي كساب حجي كما يقاطمنا له انا زمرت ما يكونون مرجعيو ريسبكت علني كم ذا عينه تحساسبا اب كل حبرتسب تاعتيون داس كنبي نتي حبرتسب ناتنا كبيت كون مخانو يدل سلازي ولدي حلافنت وسيدنا كنسرحلو زلنا نطبخين يسمعني انتي تبلتنيها خالد ابزع عد زلو واترلو زبحال أنا نشتري كتماي كونز غلاب كندا أبو زول حبشة كل فاميليو زيادة بزيادة ما كنت نقول لنا نقول إيرتراوي وكان نقول حبشة فاميلنا كايو سدرا خاي بيتسب كاي سلام بلد تحل كام سبحان قوت من نسيتهم كل عمس عبيو نحواتنا ويكا كازنس ناتي ويكا دك حبوتاتي أزمادي سبات كمرعي كلني فقر مسوم كبراي كلني زي سمع قام قاينا نسمع زلنا سلازي كالوت عينت أفريقيا ينجن نعتاتهم I'm okay ويكان عايز بغيو تبلا الله مالتي نقتل We can all be cousins or connected That's one way or what I'm another. saying. That's So what I'm saying. I'm gonna pass. How come? What do you mean? Because the Habesha community in Waterloo and Kitchener is very
too close. Too Yeah, close. Too close. Too close. Family. Same way Yeah, you they wouldn't can. date a Somali girl. 'Cause Hey she's man, everywhere. Somalis are everywhere. We're good. Huh? We're everywhere. We're good. We know. Look at him. Somalis are everywhere too. እቲ ኣገዳሲ ግን ከም ዝልክዕ ንስኻ ከም ሶማላዊት ጓል ንፍቕሪ ክትሓቲ ዘይትኽእል ወይ ገለ መሌላቶስ ንሕና ከምኡ ይኮና ፀገም የብልና ንሕና ሶማል ከነፍክር ከተፍቅረና ፀገም የብልና ናትክ ፀገም ግበሪ ብዝብል ትርር ዝበለ ቋንቋ ሶ ሕጂ ለንቀነ መፅያ ዘላ ሓንቲ ድማ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ብጣዕሚ ሾክ ዝገበረት ብዙሕ ሰብ ንስማዕ እያ Elim, Ja. woher kommst du? Aus Eritrea. Warst du schon mal jemals verliebt in deinem ነፍሲ Leben? ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝዓርግ እቲ ሓደ ግን ንሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች Wie ist dein Name? Elim. Elim, Ja. woher kommst du? Aus Eritrea. Warst du schon mal jemals verliebt in deinem Leben? Ja, einmal. Richtig, Ja, einmal. so richtig vom Herzen. Richtig am Herzen. ሶ መጀመርያ መን ሽምኪልዋ ኤሊም እያ መስለኒ ኢላቶ ካበይ ኺልዋ ካበይ ኤርትራያ ካብ ኤርትራ ኢላቶላ ኣፍቂርክ ትፈልጡ ዶ ካብ ልብኺ ብልብኻ ኣፍቂርክ ትፈልጡ ዶ ኢሉ ሓታ ኣሎ እወ ኢላ ትምልሰሉላ ክሳብ እቲ ዕምቆት ናይ ፍቕሪ ንምግላፅ ድማ ክሳብ እግሩ መሳጅ ምግባር ደረጃ ኣፍቂርክዮ ዶ ትፈልጢ ዝብላ ዘሎ እወ ትብሎላ ሰናይ ነገር ድማ እዩ ሌትስ ኮንቲኒው So sehr, dass du seine Füße sogar massiert hättest? Ja, so sehr. Ja, okay. Guck mal, irgendwann, ihr wollt heiraten. Stell dir vor, dieser Typ, den du so über alles geliebt hast. Er will dich heiraten. Ja. Und ihr plant die Hochzeit, 5 Jahre. Bei euch in Eritrea geht die Hochzeit so 600 Wochen. Ja, ihr hört ja nicht mehr auf, ihr übertreibt ja so ganze Jahr geht die Ja, Hochzeit. Junge, ganz Familie kommt. Genau. Alle sind eingeladen. ሶ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ውሰዲ ሓደ ወዲ ተፍቅርዮ ኣለኪ ፅቡቅ ዝኾነ ፍቅሪ ኣለኩም ንነዊሕ ዓመታት ድማ ብሓደ ቀፂልኩም ንመርዓ ድማ ወሲንኩም 5 ዓመት ፕላን ጌርኩም እቲ መርዓ ንበሎ ይብላ ኣሎ ኩሉ ሰብ ተዓዲሙ መቸም ዓብ ውራይ ክትገብሩ ወሲንኩም ኣለኹም እቲ መርዓ ድማ ይዳለሎ ይብላ ኣሎ እጂ ተሕቶ ኣገዳሲት እያ ስምዕዋ Alle wissen Bescheid. Du liebst ihn, er liebt dich über alles. Und eine Woche vor der Hochzeit kommst du von der Arbeit nach Hause und erwischst ihn. ሶ ከምኡ ድማ ንሱ የፍቅረኪ ንስኺ ድማ ተፍቅርዮ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ መርዓ ድማ ቀሪብሎ ንስኺ ድማ ደስ ኢሉክሎ ደስ ኢሉኩም ኣሎ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ካብ ስራሕ ምሳተኺ ግን ይብላ ኣሎ እንታይ ከጋጥም እዩ let's listen this is a little bit Kommst du von der Arbeit nach Hause und erwischst ihn mit einer anderen Frau im Bett. Yo, Messer reinstechen, dann Schelle und danach raus im Haus. ሶ ሓደ መዓልቲ ካብ ስራሕ ምስ መጻኺ ንገዛ ምስ መጻኺ እቲ ተፍቅርዮ ወዲ ንሓዳር ተቐሪብኩም ዘለኹም ኣብ ዓራት ምስ ካልእ ጓል ትረኽብዮ ምስ በላ እቲ ኢላ ርያ ኣቢላ ካራ ኣምፅየ ኢትየ ካራ ገይረ ሃሪመ ንደገ ይጉሕፎ ትብለላ ኣውቶማቲክ መልሲ እዩ እቲ ሕጂ ብላ ድራማ ክኸውን ይኽእል ንዋዛ ኢላቶ ክትከውን ትኽእል እያ እቲ ኣውቶማቲክ መልስናታ ምዃኑ ግን ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ረኺበ ሓደ ኣብ ቋንቋ ጀርመን እያ ትዛረብ ዘላ ስለዚ ኣብ ጀርመን ብዙሕ ግዜ ባእሲን ገለመለ ናይ ኤርትራውያን ይስማዕ እዩ ካልኣይ ድማ እዚ ዓይነት ኢሚድየት ሪስፖንስ ማለት ሓደ ሰብሲ ሓሲቡ ቀሲሉ ክምልስ ከለካ ላርሲ ግን ኢሚድየትሊ ኣብ መቕተልቲ ወይ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ምሕሳብ ፅቡቅ ኣይኮነን ንስማዕ እያ ግን ንቐፅል Echt? Ja, Warum? weil ich diesen Jungen liebe. Und da sehe ich mit einem anderen Mädchen. Zick, Messer reinstechen. Aber du siehst so normal aus. ሶ ናይ ብሓቂ ክዲኺ ኢልዋ እዎ ናይ ብሓቂ ኢላቶ ስለምንታይ ግን ኢልዋ ስለ ዘፍቅሮ ፍቅሮ እንዲ ክብለካ ፀኒሐ ድሕሪ ምስ ካልእ ጓል ፀኒሐኒ ካራምፅየ ይሃርሞ ያ ትብለላ ሕጂ ንሱ እንታይ ኢልዋ ክሪኦ ከለኹ ግን ኖርማል ሰብ ክትመስሊ ኢልዋ ቨሪ ቨሪ ዲፕ ኣብ ገለገሊ ኢሞሽናል ዳሜጅ ይብልዎ ክሪኦ ከለኹስ ኖርማል ሰብ ክትመስሊ ይብላ ኣሎ ሕጂ ገና ዘይከውን ዘረባኻ ክትዛረብ ክጅምር እያ ንስማዕ እያ Ja, ich sehe immer nur, ich bin immer so schlimm.
Bist du eifersüchtig? Ja, sehr. Ja, okay, aber du siehst ihn und er sagt so, ey, tut mir leid, das ist aus dem... Nein, ich raste schon aus, wenn jemand mich blockt. Was heißt das? Also zum Beispiel, ein Junge hat mich zum Beispiel geblockt vor Tagen. Und dann habe ich ihn angeschrieben, meinte, was blockst du mich eigentlich, was hast du Probleme? Ich habe ihn angeschrien. Aber wie kannst du ihn anschreiben, wenn سو እንታይ ትብለላ يغرታ ተይሉኪ ወይ ሶሪ እንድሕሪ ልክነ እቲ ዝገበረ ጌጋ ከይልዋስ ኖ ኦልሬዲ ካራይትዮ ጉሒፈ ኣለኹ ብሎግ ገይረ ኣለኹ እዚ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኢላ ሕጂ ካልእ ወዲ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ በዲሉኒ ምስተባስና ብሎግ ገይሩኒ ቀዳማይ ባ ቀናእ ዲ ከይልዋስ ኣመና ቀናእ እየ ኢላቶ እዚኣ ኢኻ ድማ ንብዙሕ ሰብ ፀገም ትምፃሉ ዘላ ታርሲ ቀኒ ዘምፃ እውን እቲ ቅንእ ዝበሃል ደረት ምስ ዘይህልዎ ናብ ካልእ ፀገማት ክልዕም ከም ዝኽእል ባዋል ጥራይ ዘይኮነ ባወዳት እውን ማለት እዩ ፅንሕ ኢልና እውን ብዛዕባ ዛርሲ ክንርኢና er dich blockiert hat? Auf Snapchat. Aber auf Instagram hat er mich blockiert und auf Snapchat aber nicht. Ja, okay. Und was hat er dann gesagt? Vielleicht hat er gesagt, du bist zu nervig oder aufdringlich. Der so, chill mal, warte mal kurz, ich habe dich jetzt entblockt und so, sorry. Ja, korrekt. Ja, trotzdem. Messer reinstechen, fertig. Ganz ehrlich. Warum? Ja, I hope ድራማ ተሰረትሉ ወይ ተዋሳኢት ክትከውን እምበር እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ሰብ ቅድሚ ሕጂ ሓደ እውን ከምኡ ዝኾነ ኣይተረዳዳእናን ኣብ ኢንስታግራም ዝዓፅወኒ ክፅሕፈሉ ጀሚረ ገለ ኢልዋስ ከመይ ጌር ክፅሕፍሉ ተዓፂኽ እንተ ነርኩ ኢልዋስ ብስናፕቻት ገይረ ፅሒፈሉ እንታይ ኢሉ ክምስ በለኻ ተረጋጊ ዓፅየኩ ዘለኹ ክንዘራረብ ስለዘይደሊና ገለ ኢልዋስ ሓቁ ከምኡ ክገብረክ ዳ ገለ ኢልዋሲ ኖ ከምኡ ዝበሃል የለን ብምባል ክሳብ ክንደይ ተራር ምዃና ሕጂ ግን ሓንቲ ነጥቢ ኣብዚኣ ትጠቕሳላ ንወለዲ ብፍላይ ተገድስ ማለት እዩ ich liebe ihn, ich würde sogar mit Füßen massieren, Messer reinstechen, Hochzeit geplant und alles. Und dann macht er so, ብተደጋጋሚ ካታኻራ ክትወልየ ትብልሲ ትደጋግማ ኣላ እቲ ፅቡቕ ዘይምዃኑ ማለት እዩ was. Okay, aber warum bist du so streng? Ja, so ist es halt so. Ich wurde auch streng behandelt von meinen Eltern. Ja, aber die haben dich ja nicht blockiert. Ja, ist doch egal wie. so ስለምንታይ ግን ክሳብ ክንድዚ ሓያል ዝኾነ ርዲት ወይ ከዓ ብርቱዕ ዝኾነ ሓሳባት ተሓዝቢ ክትሓዝቢ ክኢልክ ይብላ ኣሎ ኦኬ ሓያል ከምዚ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስወሲን ክብ ዝበላ ስድራይ እውን ብሽትሬንግ ወይ ከዓ ብርትዕ ብዝበለ መንገዲ ስለ ዘዕበዩኒ ትብላ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምናልባት ከም ሓበሻ እንገብሮ ንደቅና ምህራም ድዩ ብርቱዕ መቕፃዕቲ ምናልባት ውፅኢት ናቱ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ንክወዙ ክገብሮም ይኽእል ይኸውን እዚ ሕጂ ሓቂ ሓይሽ ኣብዚ ኤውሮጳ ዘሎ መግናን የድልዮኒ ሶፍት ጀነሬሽን እዩ ረቂቕ ጀነሬሽን እዩ እቶም ንሕና ብኤርትራ ዝዓበና እናተቐጥቀጥናን እናተሃረምናን ኣብ ቤት ትምህርቲ ትህረም ኣብ ገዛኻ ትህረም መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ኖርማል ዝኾነ ተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ገለገለ ኣለዎ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ገለ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ተማሂርና ብምባል ነቲ ኣብ ደገ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ብዙሕ ፀገማት ኣለዉ ናይ ኣእምሮ ከምዚ ንዕኦም ቀደም ኩሉ ህዝቢ ዓለም ከምኡ ነይሩ ታፍ እዩ ነይሩ ውትድርና ክትከይድ ከሎ ብርቱዕ ዝኾነ መሰናኽል ሓሊፍካ ሓያል ሰብኣይ ኮይንካ ክትወፅእ ሎሚ ግን ሶፍት ዝኾነ ጀነሬሽን እዩ ማዕቢሉ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ብወለዲ ዝተገበረ ድማ ከምዚ ኣእምሩ ዝተዘናበለ ጌርካ ክትወዞ እዚ ካልእ ርሲ ኣብ ካልእ ክርኤና ደቅኹም ቀጥቅጥዎ ሂሮም ኣይኮነን ግን ዲስፕሊን ዝኾኑ ስድራ ቤትን ቆልዑ ምዕባይ ግን ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ሂወት እዚኣ ድማ ብተደጋጋሚ ክንሪኣ ኢና ምክንያቱ ቀበጥበጥ እናበልካ ዘዕበኻዮ ፅባሕ ንጎ ኣብ ዓለም ከምኡ ዓይነት ቀበጥበጥ ክረክብ ስለ ዘይኮነ ኦኬ ንቐፅል ካልእ ትብሎ እውን ኣለዋ እዛ ጓል Ich bin streng. Okay, das heißt, dein Freund dürfte ja gar nichts. Ja, Dürfte dein Freund alleine mit seinen Jungs in den Urlaub? nein. Niemals im Leben. Niemals. Sonst würde ich alles wissen. Ich würde selbst diese Urlaub planen, mit meinen Freunden dahin gehen und da ihn stalken. So, fertig aus. እንታይ ኢልዋ ሕጂ ኸ ዓርክኺ ናኻ ዓርክኺ ወይ ኣፍካሪኽሲ ምስ ካልኦት 4-5 የዕርኽቱሲ ንዕረፍቲ ቫኬሽን ክኸይድ ይኽእል ዶ ኢላቶ ኣይከኣልን እዩ ሕጂ እዚኣ ባውንድሪ ናታ ሕጊ ክኸውን ይኽእል እያ ኣብዚኣ ሪስፔክት ኣለኒ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ሕጊ ኣለዎ ሰብኣየይ ወይ ኣፍቃሪየይ ብዘይካይ ምስ ካልኦት ኣዕርኽቱ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ተኸይዱ ከዓ ከመይ ዓይነት ስለያ ምዃና ስምዕዋ ሕጂ Ich bin schlimm. Das heißt, du würdest, sagen wir mal, der geht nach Lorette Mar. Was ist das? Egal. Was ist das? Okay. Der geht in den Urlaub mit 5 Jungs. Ja. Du würdest den gleichen Urlaub buchen? Ja, würde ich. Meinen Freunden dahin gehen. Gleiche Zeit. Gleiche Zeit. Vielleicht hast du Schule oder Arbeit? Nein, habe ich nicht. Ich mache alles. Nein, ich gehe mitfliegen. Aber er weiß noch nichts davon. Nein. Das heißt, du würdest ihn da suchen? Ja, würde ich. Ich würde Hotel selbst buchen, in so Hotel auch sein, ihn undercover stalken, meinen Freunden
dann auf Instagram stalken, dann auf Snapchat und auf jede andere Plattform. Ey, such dir Hilfe. So تايلاتو عركي اندحري مس حمش عرفتو خيدو اي قطفوني تقدي فين خيدو ناي بعلي فاكيشن وسيدا بتزو خدو زل بوتا نفاريت كيتي كوريتي هوتيل حيزه بخلو السلي عمر ببي بتيك توك بانستغرام بسناب شات بخلو باكالون اندر كفر كوينا بتو غيده تسليه تبلالا مچ ما هي بوازا كون معناتو بتعمي قرب تايلوا بتدحريت منالبات كيلا وحجز يدلي كله اب كيلا خيت حجز حتاتي بلالو بيكاز تشماتشين سكيورتي ويكا امانه حلف زباله كنترول عينت سنه حساب سلو زخونه حادثه كسع كندو نفكاري كاريا نفكاري كندزي كتقاصره تجمير كان يتعنا سلا زي كونه alright نغص Nein, das ist normal bei mir. Ja, vielleicht bei dir, aber nicht normal im Leben. Doch, das ist jedes Mädchen so. Jedes Mädchen ist so. Ja, mindestens, ja schon. Okay, dann frag mal in die Kamera, ob jedes Mädchen so ist. Jedes Mädchen ist auch so, es stimmt doch. Er darf nicht Urlaub gehen, er macht Faxen, Schläge, mehr nicht. Ich sag ganz ehrlich, Urlaub darf er auch nicht gehen. Undercover, ich hab mein Auge. ناي بحق ذات حساسيه سو بتعمي حماق كم زلا ينغيروا زي نورمال ايكونن كم دما دحريو زي حماق دي لا تس امن حماق يلوا كلنا والد كوميان يلوس نو كلنا والد منالبات كحاتت يا كلنا والد كوميديان بزحات كم زي عينه تحساسبا زلكنا والد الله غند يلغنن ريتوهن كتقلصالنا مخنياتو حلف زبالي كنترول I don't think نتعنا دحن كالوت ريتونا كالوت كنسمينا مجمريا ግን ናይ ሓበሻ መንእሰያት ኣብ ንሓት ሕዶም ዘለዎም ኣረዳድኣ ንክንፈልጥ ሓንቲ ኣርስቲ ከቕርበልኩም እየ እንዳ ብጣዕሚ እውን ንዓይ ዝገረመትኒ ኣዝያ ኣብ ንሓት ሕዶም ዘለዎም መንእሰያትና እዞም ኣብ ደገ ተወሊዶም ዘለዉ Habesha girls don't date their own kind. Not like Habesha girls. Take it one by one. You guys. Okay. No, if any. ስለምንታይ ሓበሻ ዋልድ ሓበሻ ወዳት ከፍቅራን ሓዳር ከፍቅራ ከም ዘይደልያ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ክትዕናቶምን ምጉትናቶምን እስከ ንስማዕ Habesha guys don't like Habesha girls. And y'all are babies. That's one of the problems. You guys are babies. You're babies. Childish, baby. Mama's boys. Immature. so እንታይ ትብል ኣላ ገና ቆልዑ ይኹም ዘለኹም ኣይበሰልኩምን ኢማቹር ማለት ብስለት የብልኩምን ገና ናይ ኣዴኹም ቆልዓ ይኹም ዘለኹም ቤቢ ናይ ኣዴኹም ይኹም ዘለኹም ገና ሓላፍነታውያን ኣይኮንኩምን ዘስምዕ ቅሬታ ተስምዕ ዘላ ንስማዕየን Wait, what's wrong with your mom's boy? No, there's a problem. And then they expect their wife or their girlfriend to do the same thing that their mom did for them. You guys. ካልእ ድማ እንታይ ብላ ኣሎ ኣዴታቶም መብዛሕተን ሓበሻ ኣዴታት ንደቀን ኩሉና ገበራ ስለዚ ዓብዮም ብናይ ኣዲዮም ክብክብ ስለዚ ዓብዩ ናፍቃሪቶም ኣብዚ ዝዓብየት ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣዲዮም ጌራ ክትከናኸኖምን ክትክሽነሎምን ኩሉ ነገር ክትገብረሎምን ይፅበዩ እዚ ከዓ ኣይከውን እዩ ንስማዕዮም ትርኢቶናቶም Wait, what? No, yeah. Obviously, not. I don't know about all, but Listen. I can cook. Can you cook? nigga, yes. I can clean. Can you clean? Absolutely. We're gonna be equal partners. ብሓፈሻ ኩሎም ሓበሻ ከም ንብል የለና እንታ ኮንቨርሴሽን ግን ኩላ ረባይ ካልኩን እንታይ ይብልለው ሓደ ካብቶም መወዳት ኣይረኒ ዘሎ ኣነ ትኽሽንን ከፅርን ክእለ ትኽእል ዶ ብምባል ይሓቶም ኣሎ ብሓፈሻ ንሕና ከምዚና ንስኹም ከምዚኹም ንሕና ከምዚኦም መወዳት ከምዚኦም ኣወልት ከምዚኦም ዝብል ዘረባ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝዓበየ ንደቂ ተባዕትዮ ነዞም ናሽ መንእሰያት ኣዝዩ ገማሚዑ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ እዚ ድማ ኣመና ጥንቃቐ የድልዮ ድሓን ክንውዳማ ኣብ ካል ኣገዳሲ ነዚ ዝገልፁልና ሰባት ክንርኢና That's it. No. So there's none of the Habesha guys expect their wife to No, make their mom does that's not what I'm just saying for model. Okay, listen. We won't generalize saying all Habesha guys Like are you guys coddled, do. but there are a lot of Habesha guys that are mama's boys that are very coddled and become lazy because of that, and therefore when they get into a relationship and like when they get to marriage, they also expect their wives to do the same thing that their mothers did for them.
which is like, especially in the society that we live in today, where we also work as women, that's not possible. Makes sense. It's not possible. What you're saying So بعتر زبل انتي تبلتنيها مبزحتهم كلهم حبشة وداتكم يما ينبلنا لكن بزحات بديهم سلوز عبيتهم ناديهم كل عجين عبيونا له سلازي لك كم تاديهم تقبر لهم زنبرت كابقال كم خص بيوم زخا نحنا كم صراحتنياتاتن كم وفرتن كم أبزم عبول عالم ننبر كم زلنان كابانا كركباي كلني بلالوا and هذا كابت كنردوزل لنا زي عينة تحساسبا بسفحو زور زلويو منالبات سمعون تخينكم زنا حبشات راه يكون نبز معرباو عالم برتع زخونه صقم يرلو بفلاي دما صلمت امريكاوين بامريكا اذا عينت صقم قول يحزر راه يلوم يو ذاتس واي سوسا 700 دق انستيو حدار زي بلن وليدن ترى يقول عزعبيا مخنياتو اذا عينت كونفليكت اوداتكم زي قبرون يوم اوداتكم زيوم اوداتكم زيوم اوداتكم زيوم نيجاتيف ترى بزعبتنا اودات سلا زاربا وتم اودات كانوا فعات نبل لنا اودات ود مع الدخمتات كلهم خلي جن كم زيل كان حد كان بمدخام زمت لوط يلم بحفشا كنرن تخينها ودن منيو سبعي كده اللي خلو ودي كم عينتي قدلي كم اديو عينت بهري قدلي اديو زنبرتو قدامي يتسالنا يقال اديو سلز خنت نديو زمسل كاركتر يدلي لك تا قال دما كم عينتي يدلي كم ابو عينتي قدلي وناتو كومن سنس كوميزبل زي تفلط انا قرك دلي تخليها and by the way حنت كريكم يصنعي لغريكم يحسبني راه እዚ ምዕራባዊ ዓለም ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ሓዳር ዝምህሩ ዘለዉ ሓዳራቶም እንታይ ይመስል መሲልኩም let's look into ናብ ካልኪያ ተነኸለና ሓዳራት ናይ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ከም ዝመስል ንራዮ these stats so እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓዳራት ናይ ምዕቡል ዓለም እዩ ደረጃ ናይ ፍትሕ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ፖርቱጋል 94% ትፍታሕ ኣሎ ዳርጋ መብዛሕቱ መርዓ ዝግበር ብፍትሕ ዝዛዘብ ኩለን ሃገራት ኤውሮፓን ታሪኻየን ድማ كاب أمريكا جميركا زمعبول عالم كاب 45 لعلي يزلو كي 38 جرمن رلنا يونايتد كينغدم 40 حدن سوري سو اللو بزحت هاجرات ببزحتو جن عابد الرجال يفتح زلون هاجراتنا نزار زلنا بنصارتهم ترز بلا حقنا حضارنا يفرن زلون كبعل هندي فيتنام طاجيكستان ايران مكسيكو جبسي ساوث افريكا برازيل زومناي بحالي ناي هايمانوت ناي جلص الوازلهم زتحت درجة في التعزلويم سلازي إذا معربا عالم أزراربا نسمعوا زلنا حبريتا برسنا نتوزلنا نعتاتهم ممكن طعما ما يكالن تزلع على في التعزلويم سلازي اتفلتت كابهم زمت تحبريتا كاباتهم زمت نتحدارن نتنابران زتكم كم زي كونه مستوى على إدلي بزرت بغالو معربا عالم أب حدارجن سدرا بيتنا يمتم زحش بحالا يعني بتبهلنا انت نبابرانا زحشيو وانا يتب حدار سنيلان روينا انتاينا حدار زغطلو نمالا سابتار استي سب شيت نحرجيرو انتاي كجبر خل بخامل كنردون خل اسكستفل عليو كيلاتات كنسمينا because اذا نغرات اذا خغاتم خليو انتاي كجبر خل نايستفل عليو سبات ريتون سمينا let's listen now much as men they're just women cheat just as much as men they're just better at it and if anything they do a lot more micro cheating what I mean by this is one of the things that women can do that men can't is on a daily basis they can plant seeds for cheating without realizing so if she just posts a beautiful picture guys can comment and she can say thank you and that tiny thing is happening on a daily basis whereas for men they can't shoot their shot with that many girls and get a reply every day so we're living انتاي تبلا الله سايكولوجيست ثيرابيست نيازيا ناي كابل ناي مصامت ثيرابيستيا سو انتاي تبلا الله اتي زموت وي تشيتين زبحال استفلالي ترجم كل وخليو دك تبعتيون دك نسيان ابزوان زي معريو حدا كابل على حدا يكونن مغنياتو ودك يدو كدك سخل دايركتلي تاغوال جن معلتاوي ويكا ابقصالي قسنا بلت كاب انستغرام كاب استفلالي كومنت تصحفولا چات تغبرم غلمله نت تشيتينج مسغزيه يانا قربت تصنعشو زخونه صقم سمصه نابو جامب نخدبر تخل سلازي اب زمن انستغرام سوشيال ميديا تيك توك ندلملن بتي كاب حدار وصاي مزماو اب كلتي صوتا زلي نتحاده تراي كم تقدم نتحاده تراي زغبرو زلو ايكونن قال نقتل سفل علي ريتوتات كنسمينا تشيتينج اب حدار ناي معرباو ادفايس كنرينا ناي حبرتسبنا دما كنرينا موده دما قال من سيد زعبا سدرا بيتات تجاربو كنرينا مالتي let's listen to this Gone.
If I cheat, I have a bond with that man. I'm not like having sex for a nut. I have a bond with that man that I'm cheating on. Like I've built some type of emotional connection. I could probably finesse him into a relationship. We have something a lot deeper than sex. Where I feel like a man could literally, he could screw some girl in the back of an Uber. He won't even know her last name. It doesn't mean he doesn't love me. It's just sex. Like he doesn't have any emotional commitment. I could get pregnant type shit. So I feel like me cheating is a way bigger. So እንታይ ትብል ኣላ እዚ ካብ ሓዳር ወፃኢ ይርከብ ቀዳማይ ብክልቲኡ ወገን ክግበር የብሉን ጌጋ እዩ እቲ ዝድለት ሓዳር ኩሉ ነገራቱ ባዕሉ ክፈትሕ ኣለዎ ብሓደ ተረዳድዮም ክፈትሕሎም ስለዚ ኩላኑ ዝቦ ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቅርን ዘሎ ፀኒዕና ኣብታ ዘለናያ ኣምላኽ ሓግዘና ኢልና ክንከይድ ኢና ኦኬ ምናልባት ግን ኣገለገለ ከይዝስ ከምኡ ተጋጢሙ ትብል ኣላ ናይ ወዳት ካብ ሓዳር ወፃኢ ይርከብ ናይ ጓል ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝሞትን ማዕረይ ኣይኮነን ትብል ኣላ ስለምንታይ ጓል ሓፊላ ምስ ሓደ ወዲ ስለ ንዕምሳይ ክደቅስ ስለ ዝበላ ትድቅስ ናይ ወይካ ሓንቲ ነገር ስለ ዝረኸበት ኣይኮነን ትድቅስ ከምኡ ትገብር ተኮይና ናይ ኣምሮ ፀገም ኣለዋ ተጓል ጓል ምስ ወዲ ክትድቅስ ተኮይና ብዙሕ ግዜ ቻት ክትገብር ኣለዋ ምሱ ክትዘራረብ ኣለዋ ገለመለ ኢሞሽናል ምሱ ነዊሕ ጉዕዞ ክትከይድ ኣለዋ ትብል ኣላ እዚ ድማ common sense እዩ ምክንያቱ ወድን ጓልን ሓደ ዓይነት ርድኢት ኣብ ጾታው ርክብ ስለዚ ይብልና ፍልልይ ስለ ዘለና እቲ ወዲ ግን ምናልባት ኢንፋክት ኣብ ካልውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ወዲ ምናልባት እቲ ዕድል ምተተኸፊቱ ናይ ሓንቲ መዓልቲ እውን ክገብሮ ይኽእል ክገብሮ የብሉ ኣለዎ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኢን ጀነራል ግን ናይ ጓልን ናይ ወድን ማዕረ ክረአ የብሉን ናይ ጓል ምስ ወዲ ካብ ሓዳር ወፃኢ ምግባር ተትብለና ኣላ ነዊሕ ፕላን ዝገበረቶ እዩ ስለዚ ነቲ ሓዳር ንክቕፅል ሓደጋ ክወጥቆ ይኽእል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ክልቲኡ ጌጋ እዩ ኢና ንብል ዘለና ኣገይን ናይ ዝተፈላለዩ ሪቶታት ክንሰምዕ ኢና ሕጂ ድማ ኣብዚ ሓንቲ ሓበሬታ ክንሰምዕ Cheater always a cheater? No. Do you believe if once a cheater always a cheater? No. ሓደ ሰብ ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝዘመዎ ኩሉ ግዜ ዘማዊ ድዩ ኢላ ትሓተለኒ ስቲቭ Because men grow up and men change. What happens is you can make mistakes. እንታይ ብላ ኣሎ ሓደ ግዜ ስለ ዘመው ሓደ ግዜ ስለ ዝተጋገየ ኩሉ ግዜ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ገለ ደቂ ተባዕትዮ ማቹሪቲ ወይ ካብቲ ዘለዎ ደረጃ ክዓብዩ ስለ ዝኽእሉ ክልብሙ ስለ ዝኽእሉ ይብላ ኣሎ ግን ኣብዚኣ ኣገዳሲነት ብላ and grow from it and learn from it. But then every time a man cheats doesn't mean you have to give him another chance either. All men can change, but there is only one woman we will change for. እዚ ማለት ግን ዝኾነ ወዲ ምስ ካልእ ስለ ዝኸደ ይቕረታ ክትብልሉ ኣለክ ማለት ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሂወቶም ሓንቲ ጓል ኣላቶም ንዓዓ ኢሎም ሂወቶም ክቕይሩ ዝኽእሉ ንማንም ጓል ኣይኮነትን ንሓንቲ ጓል ብልቦም ዝፈትዋ ግን ሂወቶም ኩሉ ገዲፎም ትኽክል ክነብሩ ዝኽእሉ ፍጥረት እዮም ይብላ ኣሎ ካልእ ሳይኮሎጂስት ብዛዕባ ዛርስቲ ኣድቫይስ ክትበና ድሕሪኡ ናይ ሓበሻ ክንርኢ ኢና First of all, do we cheat for the same reason? ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብሓደ ምኽንያት ድዮም ዝሙት ዝፍፅሙ እስከ ንስማዕ እያ እዚኣ ዓባይ ኪላ ሳይኮሎጂስት First of all, let's be very clear. Men practically throughout history had a license to cheat. And they had all kinds of theories that came to justify that they are natural roamers, you know. So we have all these evolutionary theories and biological theories to explain why men are not by nature. So in general ደቂ ተባዕትዮ ንነዊሕ እዋን ኣብ ታሪክ ማለት እዩ ንነዊሕ እዋን ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝሞት ትገብሩ ነይሮም ወይ ካብ ቺት ትገብሩ ነይሮም እዚ ድማ ብዝተፈላለየ ብባዮሎጂ ብሂስትሪ ብገለመለ justification ወይ ከዓ ምኽንዩነት ወሃበሉ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና እጂ ንስማዕ እያ monogamous, whereas women are these domesticated creatures. We don't know what women would do if they were given the permission to do the same without the consequences that they face, which are very different than the one of men. What we know is that men and women lie. Men lie by exaggerating and by boasting and by inflating, and women lie by denying and by minimizing because that is what is expected. So in general, ደቂ ኣንስትዮ ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ባህሊ ይኹን እታ ናብረት ሕብረተሰብ ከምቶም ኣወዳት ከይደን ምስ ዝተፈላለዩ ንክራኸባ የፍቅድን እዩ ዘሎ እሱ እንተዝፍቀደለ እንታይ ምኾነ ትብላላ ኣክቹሊ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ 21 ክፍለ ዘመን 2023 ምስ ኦንሊ ፋይናንስ ገለመለ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ናወዳት ዝገብሮ ዝነበሩስ ክገብራ ክኢለን ኣለዋ እቲ ሕቶ ግን ክንድምንታይ ፀገም ከምፅእ ከም ዝኽእል ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ሎሚ እንሪኦ ዘለና እዩ ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ከመይ ማዕዘን ይኸይድ ኣሎ ብሓፈሻ ምዕራባዊ ዓለም ክትሪኦ ከለኻ ክንድምንታይ ከም ሶሳይቲ
نبعلهم زبلو نكقصلون مزي جبر سودوماونت مستي كنستيو ولاد زيدليا مستي قلمله مست حراره مست اوداتن والدن هلخ زلوهم اكايدا زلو نحناينا خمس صومهم كبز زبل زلو كما يقصلو خلو نريو مالنا اتم كالوت علامات نزي ነገር እዚ አይቀበልዎን አለው ጽቡቅ ይخدሎ ከም ባልቻይና ከም ባልካሎት علامات ማለት እዚ ምዕራባዊ ዓለም ግን ኣብ ክሪቲካል ደረጃ በጽሕለ ነፍስ ወከፍ ምዕራባዊት ዓለም ነቲ ህዝባ ክትክዝ ዝኽእል ፖፑሌሽን ወይካ ሓድሽ ውላድ የብላን ስለዚ ከመይ ጌርና ኢሚግሬሽን ካብ ካል ሃገር ኣምፂና ነቲ ሃገር ሕብረተሰብና ከምዚ ቅፅል ንገብር እየን ዝብላ ዘለዋ እምበር ህዝቦም ሕጂ ሓድሽ ወሊዱን ዘሚዱን ሓዳር ጌሩን ክኸይድ ተስፋ የብሎምን and this is fact ከም ስሜት ይኮነ ሓቀኛ ኩነታት እዩ ሓንቲ ብዚያ ጥዕምቲ ዝረኸብኳ ኣርስትን ሪና ባኽን ውድ ንኽእሊና ነናቶም ሓላፍነት ይምሕዙ ዘሎ እግዚአብሔር ፐርፐዝሊ ሰበይቲ ሰብአይን ጌሪ ይፈጥር ኣብ መንፈስና ይኮናን ሰቦት ኣብ መንፈስና ይኮነትን ሰበይቲ እትደጋው አፒራንስ መንፈስ ግን ጾታ ይብሉ መንፈስና ግን ናይ ወድ ተባዕታይ ጾታ ይብሉ ናይ ጓንሰይ ጾታው ይብሉ መንፈስና ግን በቃ ናምላህ ይመስል ስለዚህ ነቲ ብዝደግል ስርዓልና ስርዓ ድማ አንስኻትኩም ማኔጅ ምግባርና ሄናትኩም ስራሕ አእምሮ ሰበይትን አእምሮ ሰብአይ ንዘለዓለም አይራኸቡ ፍለጡ ይኹም አይራኸቡ በአይዲያ ይኹም በገለ አይተራኸቡ ሕጂ ሰብ ክንታይ ጽዕር ሓደ ክንከውን ይጽዕር ሓደ ክንከውን ተጽዒርናሞ እግዚአብሔር ወድን ጓል ምባል አይመድለየን ነይሩ ፐርፐዝ ይገይሩ እግዚአብሔር ነቲ በቃ አእምሮይን አእምሮ ልቻን አይራኸቡ በበይና ንምንታይ ደሞ እግዚአብሔር ሰብአይ ሰበይትን ገይርና ክንሳሓል ምንቲ እትሳ ዘይትፈልጦ ኣነ ኣለኽዎ እቲ ኣነ ዘይፈልጦ ድማ ንሳላት ሕጂ ናትና ዓወት ኣበይ ምሲልኩም ኣብቲ ዳይቨርሲቲ ትሪእለኹም ክንፈላለን ከለና ኢና ንዕወት ሓደ ክንከውን ኣይኮንና ከለና ንዕወት ብምንታይ ኢና ሓደ ንኸውን እንተልና ግን እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ሳሚት ክገብር ከሎ እታ ኣብቲ ኣይድያ ናይ ሰብኣያ ሳሚት ክትገብር ከሎ ዝበለፀ ኣይድያ ከተምፅእ ከላ ንሳ ድማ ኣብቲ ናታ ኣይድያ ሳሚት ክትገብር ከለካ ሓድነት ዝርከብ ምእዛዝን ማለት ምግዛእን ፍቕርን ተላለው ኣብ ሓዳር ማንም መንፈስ መጥፍ ፔኔትሬት ገብራ ይከኣል ካብዚ ክልቲን ሓንቲ ሸፊታ ግን ዲስኦርደር ይዝኸው ፕሪንሲፕል በሃል እግዚአብሔር ሰሪዕና ኣቦ ወዲ ሰብኣይ ሰበይቲ ገር ሰሪዕዎ ነዚና ኣብዚኣ ዘለዋ ላይን ዝሓለዋ ከም ገለ መስጠል ኣጌርኩም ኣምላኽ ሲምፕሊ ውፃእ ገላ ይድልየኩም ይሆን ገዲፍካ ይዝኸው ኣነ መፍቃረይ ሲ ልልችያ መፍቃረይ ካብ ልችያ ዝኾነ ክፅበይ የለ it is a commandment from Jesus أجي ليش يكون كتفكرني لك تلون أفكرها زميل تأزاز زميل أسكاب العلي كوارث كون شيء تبني عنه ما تو بمفكري ريوارد كابدي أبيري خرج كبس أبزلن ده أمبر بتشات جبر زخون عند أكشن سألوني يبل كان كذا حدا زي سبق سميعهم شو زي ده بس متان إذا زكاء أفكرها متان كتفكرها كده ما تأززيه بجبر لي كذا مسح حدا ما يكون تقولون حاجة كم يكونن that is my responsibility from Jesus to love him ترى أفكارك مني reward مني عصب زبن أزازين عصب زبن تزيد أزها so I think it's about زخانة conclusion كتكون ناتخل بحفش هاجن كردانا زلو زنقرات زي بهلخن ببعسن بمتقاج عاقن دايكونه أنا عب أنا يحيل زيكونه ترى دادي كات السماء كائنا and I hope حبشة أنت تمرعيهم كم نفسه كل عينات مبزحتو كبرتاتهم بهالون زعقب موسبنا تاوشت انت حليو انت تخايلو تهاجر كتكسل تحبرت سب كقصل تخينو استخاله متن موسبا وشتو كجبر انت خيلو زخا لكنا نعومز مسلنا كمرعاو وي نعنز مثلا خمرعوا كانت تبابعو منكم مهرو منكم كلالنا مغنياتو يا اتي ولا كم سكال مرعاو جبن وي حتى تزيكوني تناتكا زري كتعقب تناتكا حبرتسب كتعقب تخين كاجن أقدر سنة الله ناتكم ريتو ناتكم حسابات أب كومنت قد فالكم نابلكم إلو مارسي أبزغن زازمينا أبكالك سابن الرغب تصبغنا تمنه كسانا بتكمي تشاو الزم خرزين وتهم قطباوي وتكم كتكيرون تدليو مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوهن كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعوت سلزي نخل كالاي كم تم عوتاتنا قطبان نجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم إنفست قبروزلو أبت سيكتر سوم إنفست قبروزلو كن قبران لنا سالساي عوتاتنا يقطبان تطوى يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحن دما كم أعطون كأسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتودنا يقدم سيكتراتن إنفستنا قبرنا كن كيدا لنا نزو كلك حق زوكم زغل بفلتاتكم بتكبر كورسات لنا
ኣብ ኩሉ መዳይና ህይወት ፈሊጥኩም ስጉምትን ክትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ thank you very much